Yani makunje namhlanje ngizothinta double serious and angifuni futhi mangithinta lezi inkulumo zami kube khona umuntu ozofuna ukuyitshela ukuthi uyazi thinta udouble thinta iIEC mase ngithinta udaba lokususwa kukaBonkosi Khanyile esikhundleni sakhe. Uma ngabe lemhlabeni kufuneka iqiniso asiyeke phela sikhuluma iqiniso. Mangabe kufuneka amanga akuvele kube yizwi lamanga ngoba ngeke kube mnandi mangathiwa sonke sikhuluma izinto ngokuchema. Ungaboni nje lezi dididi ezihamba zithi zona zimela abantu zilapha abantu zenza yonke into kubantu kodwa uthi uyabheka ekugcineni zichemile izinja nje lezo kwayizona ezilambele elambe ukuthi funa zincetheze ukuze zithole kuzoyethunjini no ebhadi ke each and every organization or party kuhamba kambe kube khona isikhathi la kubangwa khona izikhundla. Ayikho organization la ngathiwa khona izikhundla ibangwa khona. Ngabe phela umuntu nomuntu akazazi ufunana empilweni. Ngisho ungangena uthi angizele izikhundla unamanga ufuna sona isikhundla. iIEC inama rules nama regulations kwayiyona esebenza ngayo. Ifuye balekile ukuthi silithinte udouble thinta iIEC. Wena onyanyayo hayi fuck off ngize ngizwe ngempatha cha. Sethu asingashaya ngathi uKhanyile simazi ngoba bese kuMK. Akekho umuntu but there are very few abantu abangamazi uBonkosi Khanyile esalwela ifees must fall. Uyaziwa ukuthi mayelwa ulwa kanjani. uBonkosi Khanyile umthatha include intweni yakho ngoba usuku uunderstand ukuthi uzodlala yipi party umthatha umazi. Uzokhumbula futhi uBonkosi Khanyile eselapha kwiEFF nakhona wayingene ngoba babekade beunderstand ukuthi umuntu onjani umthatha umazi. Uzokhumbula futhi lapha yana kwiPA if I'm not mistaken nakhona bamthatha bemazi. Awumthatha uBonkosi Khanyile ungamazi nawe futhi mangathi uyamfuna ngabe umfuna ngoba wazi iprofile yakhe. Kodwa ngenxa yokuthi iMK party ibemdinga umuntu ofana noBonkosi Khanyile okwaziyo ukuthi njengamanje mawukuthi akwenzeke ukuthi ngamane kwenzeke noma uyafuneka umuntu onoforward ozokwazi ukukhuluma into engafanele ikhulunywe kube ngathi iphutha. Mangayazi lo politiki fuseka wasifokhole empilweni. Uyafuneka umuntu ozokhuluma into kube ngathi iphutha. Uma ungakwazi uboshwe mfana ngeke uyiunderstandele kodwa bengabe uke waboshwa wabasejele baba uyakwazi baba ukubanjwa zisebenzi. Yabona isebenzi lezi ehlala ngasemnyango zithi lezo sebenzi lezo zikhuthuza isebenzi kufika igunya bengathi liyayikhuza isebenzi kanti igunya ekade lifaka inombolo ukuthi isebenzi azikusebenza zwala ngiyakufakela. Safika isikhathi yathi iIEC umsholozi akafanele angene akafuneki iballot paper akafuneki noma yikuphi balo Khanyile ngendlela vela aziwa ulwa ngayo. Kodwa kuthe maseqala ukuthi kuphume isinqumo seelectoral court esithi umsholozi uyafuneka kuballot paper saphela ke isikhathi saKhanyile ukuthi angaqhubeka alwe ngale yandlela. Ngokuthi ke umsholozi ngiyabazi ubuhlakani bakhe. Ngangiliboni ilanga lengathiwa uyasilaha iescavate efana noKhanyile kodwa ngiyambona emgcina ngiyambona emdeploya somewhere. Ngiyabona kune role ebalekile azoyidlala uKhanyile ngoba indaba iqhaza lakhe liyaziwa kanti umsholozi uyihlakaniphele lokhu kokuzalwa nalokhu umsholozi uhlakaniphele lokhu kokuzalwa yilokhu kopower yilokhu kwepolitiki nalokhu kobhantinti futhi hlakaniphele umsholozi. So into engifuna ukuyisho ke mina uKhanyile hayi ukuthi kwiMK ususwa ekubeni upresident ngoba kuthiwa ubheda kodwa isikhathi salempe beyilwa esesidlulile ngoba sekumele kuyovotwa manje akufanele ama opponents
athola intuba yokungena agcine ehambisa iMK kuthiwe khona lo president we youth yeni uthuke ubani segqigqwe inkantolo sekufuna iMK manje lwela ukhanyile kufuna idlale ipolitiki ehlakaniphileke iMK lapha kodwa la politiki ifana neyakhe uformer president ngiyayibona mina ngiyayibona futhi into eyenza ukhanyile vele athule angafuni ngisho ukuphefumula ngokususwa kwakhe ingoba understand ipolitiki ukhanyile uyinkunzi Khanyile khumbule mina ngicheme inkunzi ke lawo Nkosi yabona ke manje ngizongena kwi-IEC ke manje IEC ngqo uyabona i-IEC ungayifanisa icishe ifani nathi jwa mina ngoKing Bhaka wonke umuntu unelungelo lokuza kumina azothola usizo izinga lami lokusiza abantu phezulu kakhulu ayikho wrong i-IEC uma kunento eyisuspectayo ukuthi lokhu kungenzeka kuphazamise ukhetho ake sikulungise kuseni noma sikuvimbe kuseni ayikho wrong i-IEC la uma i-IEC ithi hayi khona umthetho othi lo mthetho othi kungenzeka sishayisane nalomthetho othi uma ngabe uformer president simfaka i-ballot paper kungenzeka because i-IEC phela nayo isebenza ngokuthi obani abaqualifyayo ukuthi amaqembu abo angene ayikho wrong according to me ayikho wrong ngoba nayo into eyithusayo ifuna ukuthola ukuthi ngabe ku wrong lokho noma ngabe ku wrong ngenhlanhla nayo ayiphethe ngoba ikhona leya court engamele lezi zokhetho i-electoral court if I'm not mistaken ibona ke abantu abazocacisa uma i-IEC ingenayo isho ukuthi kwenzakalani la ngoba ikhona leyo court so ngokwami i-IEC mayithatha umsholozi noma umsholozi bethatha i-IEC eyisa kwinkantolo yezokhetho akekho wrong umsholozi because akaliboni iphutha ne-IEC ibona iphutha akekho wrong umsholozi la ne-IEC futhi ayikho wrong because nayo iyasaba ngoba ukhona loya mthetho oyilesigaba 47 kuloya mthetho loyayana so nayo iyasaba because ayinayo ishow ukuthi uchaza ukuthini that is why kumele kuyiwe lapha nangampela kwayiwe uma sekufikwa kule nkantolo ke manje yezokhetho ithi inkantolo no IEC one anikho wrong ngokuthi nifikile la ukufika kwenu la anikho wrong kodwa sicela ukunitshela ke manje Mr JG Zuma unelungelo lokuthi abe kwi-ballot paper lo mthetho othini lunithusile akufanele umthusi sewuqala kuphi i-IEC ukuba wrong ngendlela yawo uqala mawuthi hayi ngeke inkantolo yokhetho wayiyona wrong hayi ke lalela ke baba uyabona ke once waqala wafila ukuthi dlulisa icala lomuntu isuke ikhonto ekuphushayo izwa ngami khonto ekuphushayo uyabona once kwafika umuntu wagqekeza wantshontsha waba nokufakaza ukuthi ukuhlukumezile icourt yamchitha unelungelo lokudlulisa lecala ngoba lo muntu ukuhlukumezile manje umsholozi angikho aware ukuthi i-IEC yini le wrong ayenzile kuyona kodwa akufanele i-IEC ivume ukuthi noma seyichazeliwe ukuthi umsholozi akabe kwi-ballot paper akufanele yona iveze ukuthi ngathi khona impi eyilwayo angiyisho ke mina ukuthi khona impi eliwayo i-IEC kodwa ngithi akufanele iveze engathi khona impi eyilwayo